Barabir o'zimizning teatrning davlat statusi berilgan o'z bo'lg'usida shu kunlarda sezon oshiga borib premyera spektakli bo'ldi. Rabit Batullahning Ilganam bitta ketdi degan asari bilan premyera bo'ldi. 12 kunni Shag'am to'la zaliga osib turg'ani bundan qolgan yanında bekaylar bir kishni qo'ydilar. Ko'pdan to'g'ri bizga Tataristonning xalq artistlari Ramil To'xtatulinda kirib ketdi. Ular bilan uchrashuv bo'ldi. Alay ekranga harakat boradi bu yo'nalishda o'zimizning teatrga boramiz. Davlat statusi beruv bo'yicha ishimizni olib boramiz. Men endi shulay Qozonda teatr kunlari o'tkazamiz deymiz. O'sha teatr bir necha asar hozirlasa borib avvalning yanvar ayında bizning xalq teatri statusi etgan kollektivlarning chiqishlarini qarab ham teatr kunlarida inovatlarni Qozonga olib boramiz deymiz. Shunga ko'ra kunlarda bizning xalq teatri inovatlar vazirlariz kollektivlarni sefer ikkinchisinde interesinde aytib ketdim. Olmayman bizning korektorda da kelib ketdi deb nega rayonda bizning texnikumni shu vaqtda gimnaziya bo'yicha tanishib ketdi, deb o'tib ketdi. Hamma nakonisto burada bizden evetdiler. Endi musharrif ish boshlagan proyektning 7-maktab etib, Aqtanishning o'zida o'ylab bo'ldi bo'yicha onun sostavına bizning texnikum, gimnaziya, Aslan balalar bog'chasi ham bizning lager bo'lak kirgan bir kompleks o'quv zali bo'lgan teshuvida kelajakda shu proyekt qissalarning material texnikasida ham ishlarida yasalgan tesh bo'lib turadi. To'g'risidan Allah tavazur harakat deb belgilab bitar edim. Kiyov Havola madaniyat yurti xalq teatri bizning Valentin Rasputinning birinchi turgan yozmish asari bilan birinchi o'rin oldi bizning. Shular zo'r jinoy shundan ko'ra chempionlar qotlaymiz. Onun sertifikati da var, 100 ming so'm, diplomi. Diplomi bizning madaniyat ministri imzosi bilan butun dunyo Tatar kongresi Zakirov imzosi bilan shundan ko'ra Bekzor rahmat aytib topshirib bitarga ruxsat etamiz. Cinayet işi 9 administratif işi qo'zg'atildi. 17 xabar maxsus nomenklatur delaga topshirildi. Bu xabar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan turida qarorlar chiqarildi. Qisqacha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha 2019-yilning 8-noyabr kuni belgisiz zot Aqtanish avuli Lenin urami 61A yurtining podyezdida turgan Şemiyev Gülçeşek velosipedini uğurlab 8 ming so'm ziyon keltirdi. Alıngan su analizleri boyunca barlıq su шығанақlarından da alar mikrobiyologik показательler boyunca işletilen su taleplerine cevap verir. Bu indi her daim çistartı işlerini alıp barı degen söz. Hem indi özleri производственный kontrol negizinde, rezultatlar negizinde, özleri bakteriyologik показательler boyunca hem обработкаларны, обеззараживанияларны vaqtında o'tkazу neticesi bulup durar. Şuna göre barlıq su шығанақları da yıl davamında tartılıp hem indi производственный kontrolü bilen kontrolda bulurga değiş. Bu bizim 416 federal zakon negizinde rezultatlar Rospотребнадзорга жеткирилип барылырга değiş. Sanitar-kimik показательler boyunca bizning ETS su шығанағында temir 4-2 tapır, opaş su шығанағында qotaloq 1-3 tapırga iski oyman. Avul жерlerindегі su шығанағында temir 1-7 tapır, Yoma elim bu eski aeroport territoriyasındağısında temir 2-7 tapır. Şol vaqtda Ejekülning Yangi zavorunda temir barlığı açıklandı. Hem başka показательler boyunca sanitar taleplerge başka su шығанақлары cevap verdi. Biz endi yıl davamında bütün su шығанақларда eğlendirilip bitirilirge birinci poyuz zon sanitarny axrana deb aytilsa da ETS avul жерligindagi Şot avulundagi 2 skvajinaning birisi bütün eğlendirilmegen. Lakin endi bugungi kunga anın zon sanitarny axrana bar işlendi, olundu. Lakin işler işlenmedi. Bikşentey avul жерligindagisinde olarning eğlendirilgen, lakin
Dağışqılar hem de atmosferlar işlenip bitmegen. Topşırılmagan işrakta da bir ağıl başlığı cevap bire. Bilinmegen alar bizim bulungusu kende balans tatuğun. Yok, sen bunu kutarasan dikavurda. Buna Yok dikavurda tugin inge yıldağını deytin. Şartını hatırlayan sen biteytasan bizim mikrobiyolar sostav boyunca martaba atıp bir beytasan o aysayda konkretna koysacılıklar boyunca bir bilmeysen ona okşayana etkinler. İle giresin aygarda tirantını hazırlarım. Yaram. Bizning %50 902 litr süt sağlar bugungi kunga satılу %42.579. Bik köpkene olay naticelerge eriştiler. 10 tonnaga bizninkilerde şişme hocalığı. Agrafirma şişme 5 tonna ötüp bitti bitinde bugungi kunni başak hocalığı 10 tonna ötüp hem agrafirma aktanış bugungi kunni 25.916 litr süt sağlar. Agrafirma aktanışını bu ne көп деп айтпаймын 25.916 алар үшін енді бүгінгі сөпінді ұзған жылға қарағанда 3 тонна ярым сүтке көбірек жетіштіре агрофирма Актаныш. Енді біздің кішкене ғана негіз қожалығы тоже 1884 литрға бүгінгі сөпінді ұзған жылға қарағанда көбірек жетіштіре бақтауалы қожалықлар. Шишме қожалығы 1134, агрофирма Шишме 1242 litrga көбірек, бұлар енді ұзған жылға қарағанда Шишме 13, агрофирма Шишме 33, агрофирма Актаныш 16%, енді негіз 140%-қа тәшкил етті, 140%-ны тәшкил етті аларны ұзған жылға қарата. Ой башына қарағанда кемітуші қожалық болып біздің 746 минус нөбірі әнек қожалығы, Нұрбаян қожалығы, бек бойда, бек шағына кемедалары 1697, Taşkın 664 alar robotqa tiliklerin kirteler бүгінгі сөкінді шуғын білен бейдедір. Сақ қожалығы %58 һәм тамыр қожалығы 120 литр, ағидел қожалығы 125 litrға кемірек болды. 3410 Актаныш тоннары газетасына yazılғанlar bu 34,1% teşkil ете. Hem bizге енді ауыл башықларына Руслан Баракаш müracaat еткеннен соң Sonlar bir atın içinde indi 252'ye ortkan bulup dura. Ауыл башlıkları aktif kına işlep gittiniz. Көп vakit kalmadı. Dağın indi halk bilen aktifrak işlep. Şuşu özümüzün rayon gazetesini поддержать etseydi. Devetesin kile çünkü indi günden gün sıfatlı yakşıran bara. Siz barabir halkka yakınırak devetesin kile. Мында енді біздің осы шолманарақ оңайлы мәтіз төкі жоғары яқшы һәм нәтижеліктерінде бұл 38%-тан жоғары 53%-қа қадар біз мұны 100 қожалыққа бөліп шығардық енді һәм мұнда енді ең ортқы позициядағымыз Сәфәр, Шуракай, Актаныш баш, Иске Құрмаш пошия желіклері. Мұнда енді халық соңында мына пошияда көп, мұнда ішлеу темпі туған реактивитесін келе. Мектепке де müracaat етіп, халыққа жеткереге керек деген fikirde тұрам енді. 11 декабрь күні Бекматурғына форматта игілік марафоны болып өтті. Барыбір енді ол күні біз 100% оқшаларға ревизия жасап бітіре алмаймыз. 1-2 күн күтіп енді біз яңадан соң банкқа кірген ақша шотларын алып, әрбірсінің адресіне Бұнда енді түріс сонларыны барыбір сіздің алда жеткірге деп fikirleştik. Марафоны башлап жіберді администрация. Администрация бәшлеуші біздің совет исполком вакиллеріне 52.300 сум ақша жиылды һәм бюджетта біздің әр еліне 100.000 сум ақша қарала. Һәм енді ауыл басшылары біздің 52.000 сум көлемінде қатнаштылар. Түзіліш ұйышмаларына келгенде өзіңіздің мына суммаларыңызны көресіз. Мен әрбірсінде оқып шықмаймын, өзіңіз көздерді өзіңіздің сонларына қарасаңыз еді. Шаға бір жайла тұрғаны енді айдар дінде де жазылған бітпін, жылға бір зәкат берілет еш бетінде шолай. Жылға бір берілет тұрған зәкат бетінде. Еш күнгілік кінә тұлыр бетінде түзелішіміз енді. Көпіна бетші табиқаттары берер енді біз сізге енді. Неше мәшәр миллионлық бетінде сізге. Еш мың білән жайылып келесі енді шын. Әдірек мәғіне білуге керек енді. Бірақ қиынсынарға керек. Мәжбүр етіп алға тұрған айбақты, оның қарағыз енді санларға.
Шулай безнең оешма предприятиелар менә, монда инде безнең бирелгән генә кем катнашкан, шуларны гына безне күрсәтәбез. Шулай ук инде менә 5000, 4000 суммалар инде монда 1500 да бар. 1000 генә белән генә дә катнашканнар бар. 249 мең белән артык 250 мең акча җыелды оешма предприятиелардан. Безнең социаль сфера буенча менә игелек үзәгеннән башлап күрсәтәбез монда. Һәрберсен аерып күрсәттек инде, теге көн обща әйтелсә дә. 312 мең бу өлештә мәгариф оешмаларын һәрбер мәктәпләр менә күрсәттек. Безнең бер көн хезмәт хакы дип куелды. Мәгариф оешмалары безнең шушылай катнаштылар. Әйткән суммага чыктылар алар. Һәм инде алар 600 мең җыеп бирделәр. Хуҗалыклар шулай ук инде без яңадан 10 мең, 5 мең күчерәм дигәннәр буенча да кире банкка барып кичә-кичтән дә сверка ясадык. 15 мең, 10 мең яңадан салым дигән кешеләрнеке салынмаган инде. Фактически безнең хуҗалыкларның менә шушы суммалар. Хуҗалыкларның менә 509 мең 500. Шәхси гражданнардан менә инде башлап җибәрде списокны. Менә монда менә Дамир Аминичтан яңадан салган акчасын, аларын без монда яздык. Мусабиров Алмаз абыйның. Шулай ук менә Рафис абый монда бет күренә. Фарис язышларында күренә. Мисалларын бу списокта күрсәттек. Шәхси кешеләрнең 139 мең булып тора. Эшмәкәрләрнең безнең менә шулай ук һәрберсе анализланылды. 121 мең 500 сумалар банкка салганнар инде. Һәм үзләренең телдән әйтелгән ярдәмнәре буенча менә 50 меңлек коляска алып бирүче кешене беләбез без. Менә шундый данныйлар белән 212 мең аларның. Но инде без монда счетка кергәнне аерым күрсәтәсе килде. Һәм инде җәмгысе менә счетка безнең 1 998 меңнән артык, 2 миллион дип әйтсәк тә була инде. Һәм адреслы ярдәм күрсәтү 528 меңнән артык. Барыбер. Тегендә 1 800 ничәгенә дигән. Юк кына шулай дигән абыш. Яңадан санарына чыкканда бирүчеләр дә булды. Счетка туры күчүчеләр дә булган. Шуның белән шундый сумма җыелган. Һәм инде безнең барыбер катнашмаган оешмаларны да күрсәтеп китәсе килде. Менә шушы оешмалар инде безнең бу марафонда катнашмалар. Монда да безнең район халкы эшли инде. Шәкш эшләсендә. Ялты. Мөҗи җарсында инде. Бүгеннән табара 50 сум стейн аласалар. Кертеп бирәләр шикелле. 56 кеше эшләй крупный, шулай объем белән эшли торган. Мужик булса инде. Әйтсә инде хат басып, инде онытып җибәргәнбез, все без кертәбез җыеп дисәм, икенче әйбер булыр инде. Быел авыррак булыр. Кемне җыйган соң монда утырган? Адәм тагын. Утыр. Шуңа инде бик зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Барыбер саллыгына сумма җыелган. Бу инде сезнең коллективта дөрес итеп эшне оештырып, инде менә шу марафонны да инде актив катнашканыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Һәм шулай ук минем икенче чыгыш, безнең бит инде яңа еллар якынлаша. Без инде район үзәгендә булган оешмалар белән планировкалар уздырдык. Һәрберсе үзенең территориясын бизәү буенча без тәкъдимнәр ясадык инде. Чыгышымны багышлыйсым килә үзебезнең биржа площадка дигән сайтка. Бу сайтта инде безнең теге ел дәвамында ключ алырга кирәк дип аңлата идек. 6000 дип күп кенә оешмалар бу миңа чыгымлы. Миңа бу кирәк түгел дип безнең тортларга кирмәделәр. Шуңа да кертәсем килде, алар без барабыз. Без барабыз. Без инде монда күп кенә организациялар белән сезнең эшлибез. Зарплатный проектларга агро фирмаларны, ООшкларны күбесен тоташтырдык. Получается, алар уже пользуются нашими услугами. Шулай ук авылда зарплаталарны, пенсияларны бөтенесе Актанышка бармыйча үз авылларында почтада без комиссии снимать талар. Терминал 24, ни белән эшли. Тут комиссиялар юк. Почта банкка күчерәсез, пенсионерлар күп, авылда күбесе. Командаган Актанышка кыш көннәре барып йөрмәскә ерак авылларыгызда Актанышка килеп йөрүче булмый инде.